Hallelujah, hallelujah. Amen. Yet also Yansa Sura Chedian Poyawasi. Amen. Wabam 1 year so power, dear Domain, a man then so to Yasuemo. Yes. I don't know some for Apostle Kwajimai, and then so minimum dear Shimu, yet better or bad dear Chedian Poyaw and Asem. Yes. Sabrasa Famoti and Cafe living our 7 days Sabbath samples. Sabrian was so netians and pano. Out of one, answer the best starting. Ipacho, Yamo body in Samrani. Tea. Obrenkan samadu katawire bo nyankrompon twedi amponi opam kotokro boje sejebre oti brekasa shahenche nyankrompon twedi ampan tumai kase dutan kase dutampon wa wase wedu krokro du hini kataban ye nyankrompon twedi ampani menkwa mi nyankrompon asidewura na ase ansamo so ansame da wase one twen krotwen ba atwetwebo awoda akoyam o okofo bo okofo techi boafo akwaku bedi akoyi okofo temtechia wocha ko temcha ko bramo Israel no merema mu kufu yi Yehowa bre ye chem na ye nkwaje akoframrai na yakocham techia ye da wa bramo apiafo amansisi tata jijifo awode anamo sisi ye jiji ye ntata onante funante amre na motentia wojiji Israel no merema tata emfie aduanan twa kwansintenten fre sedako kwampu kwampresu numasu oje suo kutwere suo poma pontumfo a woje pokokwa ahode timutin ma Israel adishidom nante asase pese suo twa ya ensuo mpanka wona ase kontonkro wi awoda mansan ko muyi okotokro kwafa wo kwatenwere okwafa wo kwatete de adi mumpoma ama onyankrompo twedi ampo beni ono ani mi nyankrompo twedi ampo Yehowa obade bo soro bo asase bo asu bo po bo mframa bo sumbo han bo wiase adi nyina onyame ba ko pe abodira bombrane a ne di fata no oti brekesa na himbotre nwodo ye frɛ wo tumfo kankyerɛkyerɛ katachie okakraka kokoko kentinka kantamanto kukrantumi kampese ko wonwani Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, Jehovah El Shaddai, Jehovah Nisi, Jehovah Adonai, Jehovah Rofeka, Jehovah El Elohim, Jehovah Elohika, Jehovah Jah. Yenyan krompo twedi ampo bade o bade nyame kase Jehovah Shalom, peace. Hallelujah. Amen. Yerobade yawase. Amen. Obamba wadi adumi emfum so ni mrato nyina achi wontwa ye ntwene. Sabre moja da so di nipadua afrosania. Onua dofo ma me ne papa ba bia wotie bia fa yeye ne nkamfa ma obade ne se. Yes. Oboni nyina achi ne wahwe wo. Mada so ti ase. Nokre. Nya wofe. Nya bra bobi ayebo. Debi. Ne mo ye odom na otwadi ampo ye wonam ne doba mezia so a odi adom ye na ma ye ti ase ne. Ayeye nka woti ase fo yawe. Ne doba na azia ni mezia. Si wonhunu me mobo no wonhunu su mobo. Na ne yedi ahie mu ne. Ayeye ni na ase nka ni din. Ka se ame wa bia wo no. Odofo ne musumfa apostle AGYEMANG. Medam ase bebre. Maseda me de wo mamu ne se mu amoto aba ne ma me no oba ade adom. Yes. Pesaka. Papa. You su ko preach. Na ewiase hwe wo mo te wo nka omhu de efuru mu ba no a. Yeah. Eba ma boso body. Yes. Inteno TV host of the year no. NKWAGYESEM no. Maji. Papa. Maji kora maji. Oba ade adom eni. Yes. Papa. Pesaka. Enti me de kire achiefu ahwefo ni nyina oba ade adom ebepɛ da de ni nyina beba. Papa. Nti oba de adom nsaka nsanka bi da ati oba de ahyɛ me ani munyam wahyɛ mu nyina so ani munyam NKWAGYESEM o fedi ebe hiti mo ene ye de oba de awase amen wadoye a wode adom ye na asenka didin amen nhyira nka oti asefo ya we amen se onam ne tumi so
na wahye animonyam wasenkan mu Yes. wahye animonyam na sem mu Nokra. enye bibi ne mayo ye na sem mu asam eti na topic na ba ne ba support we Enie. mutim tu ba bi na me ba Asam no. Hallelujah. Amen. Ya do body awase. Amen. And a topic ba ya to din se twere Kronkron Botaye. Twere Kronkron Ne Botaye. ne Botaye. Yes. Twere Kronkron ne Botaye. Ana obi si Bible we kura ye. Ankan na ye nkrofo bi dia. Na Bible no kura no. Ye nananom no mo so bosom anya Bible no mo yisu. Ya de wakeka. And the Bible be go out there. Enie kwa bia so. When you so briwa mo ani so ntaw. Ento. Na we kura history. Obi ni atwero. Die nto nkyere. Na osofo kura bibie na no a. Osi be ka nwom no kura mpo. Eye chen. Eye Matthew chapter 5. Busu se because be ka kura te sasem a onye wuntum. Debi. Onim be ka na oto no nwom ani mpefe se. Ne nwom na ensin Matthew 5. Debi. Because Matthew 5 the word of God. Oh yes. Bible so aka kire so so nyas ase be den. Be ka so betwam. Yes. Be ka twam anu nwom atwam. Yes. Etwam a wo so onyankopɔ asam de be den. Opa ma me nkotu Bible no 13:31. Yes. Na Bible no nkasa na tie. Mark 13. Etiri be se be ka kra wanyi wuntu sofo. Wo kope hype. Anya do be support da. Egia ukoye ono oto no nwom kura no onyi ntu sa ne nwom betimi asen Matthew chapter 5 for that. Oh yes. Share. Now can you go Mark 13. Mark 13 verse 31. Verse 31. Okay. Osoro ni asase betwam. Was we patch of English but was we any then Asase betwam. asase we be then betwam Na me nsam na de. me nsam de entwamu da English yanko Was heaven and earth earth will pass away. But my words will never pass away. Somebody back what kai. When back what come Matthew 5 no. Matthew 5 on some now be person some no. Every decree and double Nazarene Messiah. Yes. It means when you not just what can say it's when you Messiah any any so from one kayo. So from one kayo. So from one be na no kai. Opa yenje topic ni yenwe. Matthew 5 verse number 1. Verse 1. Was it the basam? Because Was it the person the asenka? Insurance. Was it the basam? Insurance. One can say insurance and one crowd. Unni munsam. Onim. Man ya for ubi say asset just want to be in class yet. On tias here. Babu ni kwekwa. Okay, bi mo kwa o. And no one fast of dia to mo so. Jimi no me den. Wo mo jimi. And me see me e be hwe Kronkron ne Botaye. Bible way ne Botaye. And fan compare history book. Don't try. So person will teach your Kronkron asia. Me twa wadwe si baby. Bible ne kura wo no. Yes. Ye ka history a ade atwam. Ba Bible no ekita past, present and future. Ultimate none history at all. No. The party be history amount. Yes. But party be your future. One kasa ujina and say me wa Bible I can so anya the mind. Ultimate taking history. Two kasa you two person with Bible na say. Okay, Revelation chapter 1 verses number 1 to 3. Bible na kasa nchira. Revelation chapter 1. Martin as when you so biro when you so nya dai until the Bible verse number 1 to 3. Martin ya tie jimi sama kwaso Ghana na bia nyam yangrofo. Yes. Martin ya nko pass man si nko kuma so no. Ankase nko chese nko tre. What the Bible? Revelation chapter 1. Was it you? The verse number 1. Was it mean to say? Yes, Christ di. Yes, Christ di. Onyankopon de man. So on chene nko. Ye twase bantam. Onam ne bofo so. Onam dia ba ye so. Ne bofo so. Ebe kire na kwa John the Revelator. Awodi Onyankopon. Onyankopon wodi no Onyankopon danse no. Eno Onyankopon. Eno Onyankopon sam. Eni Yes Christ danse. Yes Christ danse. Yo hu ye nyina kwa danse. Yo hu ye nyina dance. Verse number 3. Verse 3. Inshirane was inshirane the Bible we are dying. Okay, kind. Anyone who tie DSM no. No de what you. No de atro kunkum ya the SCA. If it's a brina den aben. Once a brina ben no. Obi se menko. Was a brina den aben. Oba verse 19 the Bible. 119. Go. 1 verse 19. What's where? Chiredi wa hunu. Was it chiredi wa den? Okay, John said chiredi wa hunu.
Any dear, any dear, any dear, don't cry. You go pocket chance on 21. It is a past, no? Yes. Hallelujah. Any dear, the Bible nikita past, present, and future. Where's winning? What done history and ye impossible. So teacher kunkuna say you read the book of second Peter. Okay. 2 Peter 1:20. Okay. Bible nka sam cha branche tia chokunku Botaye Bible amudu. Woni ma meka kira woni nyansa say dan wansuo wanya munsam a wodi me say ye be the Bible be ye ndie me bia kira. Woni nyansa say dan na chokunkun wahu ne Botaye a woni nyansa ye ka jimifo be kan wa dan afra. The Bible. 2 Peter. The Bible. Me pato 1 verse number 20. 1:20. Yes. What's muhi we can say? Ye can say. Atremu edise biara. Atremu edise. Hallelujah. Amen. Atremu edise biara. Enam oni panchira chira so. Tie. Entoko biesi. Ni atremu asemu a. Ensem bi na asi. But we say atremu emu edisem. Atremu kunku emu nsam de. Enam dan. Oni panchira chira. Enam oni panchira chira so. Yeah. And no money punch at so if you say a decent be unfunny papa swan day ama na onyankopon pa konkron no monante ye said the monante ye no me kasa ye it asem na free nyankopon nipa nanum ba ye no the word of God. Yes. Anya na sam wow obewu aja sam no akọ still be that's why adwuma woni Bible ye catch your tie. So when you try to say and you try to be one pass ne fra no interest still no Bible ni nyina ye pass uni ma beka kire wa metu obi a reach say wa metu obi a emfa ne compare we there be Bible ni kasama kire was it can English don't hear here e bia na wote brofo chantwi etiti obrofo no was me nkasa yin above all you must understand that no prophecy of scripture of what scripture came about by the prophet's own interpretation. Say ni pana interpret so interpret and for the persona for prophecy na bibiara prophecy biara never had its origin what hallelujah in human will. Say eba no nipa da nyansa nipa peso but prophets, na said you nipa konkron no though they were human, they spoke from God in the name of the creator as they were carried said along the Holy Spirit. Yes. And the true way what will be amro no the troye mate omunti sajase no the troye omunnam nyankopɔ huhum na the troye to kasa no amwadwa dan aye sharp yes when ya ba wo so yes na ba bia duru de nyankopɔ di kaka wose be hunu sankrofo bia te saa na wo ye gidi ni mwadwe nya sharp nim na wo so say sankrofo we mfa wiase nkyekere wiase nyansa anya dan ama winim Bible kasa mo 2 Timothy chapter 3 verse 15 Bible nkasa wose se ofuru mofrase Bible nkasa de ose de yin se ofuru mofrase wose ofuru dia ba de mofrase eja wa adwuka ba twere kronkron no we are 1 Peter 2:2 wose ofuru mofrase ni dia ba de kronkron no ani mu kyerɛ kronkron no a ebetumi ama wahunu nyansa ebetumi ama wahunu dan nyansa afa Kristo mu gidie so akonkwagiem to furu mofrase enim kyerɛ kronkron no ani mu dia ba de kyerɛ kronkron no yɛtwi no kyerɛ dan kronkron that daily guide kronkron very graphic kyerɛ kronkron TMP kyerɛ kronkron kyerɛ kronkron yes wɔn so kyerɛ kronkron eti ɛyɛ kyerɛ a ɛyɛ kronkron ɛnyi nipa pɛ so ɔsɛ ofuru mɔfra sinim sa kyerɛ kronkron yi a ebetumi mu nyansa afa Kristo mu gidie so akonkwagye mu obi sɛ wɔyi nsuo no ne nyansa oh yes kama me kasi kidi kyerɛ obetumi yusu nyansa okay ba me kasa mi akyerɛ sɛ nyansa onyankopɔn nyansa nasam emata obiara enyansa hunu oh okay tete asa enyansa hunu nice one adentia be patcho senkanya twro kunkun we ana twro se eni ewu aka wo na mo nim ewudie onim Romans 7 verses number 7 yes Romans 7 verse number 7 wase men kasem be afei ye be kasem etifie 7 no wase emana ne ya de pa wase emana ne ya de pa
Afi yebekase nuanom emra ne ye boni ana David da wura no akọ Jeremiah chapter 8:9 o say emra ne ye boni ana David we enye boni nemum sanya mra ne ntia sanya mransam wadu ye twa no twa kunku we mu a anka mini boni menam chogu babu no David me pretty impressed David onso ya say onso we hemani hwanu anu TV no onso ya say pa onyansa ne nim onim krono onim adwaman yes before nyansa behunu adwaman ne krono no agisa nyansa te adwaman asem yes wate krono asem na nyansa na control no ana oni so tin fa kraman ba fie e ba ye nkraman odi kraman ni ba fie na pese kraman jima betima na ide ejimi tina be ko fie bi kraman ni wurati be sit down no ide stand up no ide ya tete no oba ni agyan so oni na mo a anko didi kura bam yes Kwala koto de sinja oba kodi yes kraman bele unimu a ati uko village abekoto nkurasefo bi enuanu bi ho no omo nkrama bi ofia san krama ba ko de jamanka ba ko de enso nyame ye okay ade be ntina krama wura na gi enso nyame ye ho ono agire nteta ya adan atu ko so ni ko ngure mo ma na mo nyede emo no yes jamanka oda no twem jamanka tefio Jamenka ntino obon jamanka trimodin ya de nti enso nyame ye na adan enso nyame ye ni tie nasem yes ogongura mu a wachi aboa de mano yes o wontete ya otimi chese mu amano nti ode ne kwache ne che no ofuso amana mfa ntete ma nkode ne bekọ Dabi oba de amante ase am Amen. eti ade wu nim no wontimi fa onyansa hunu it afi yebekase se wutie mi am wadwenya sharp yes mesi mi okwa me ka mesi ade wu nim no wontimi fa wadwe onyansa anya de ehunu dabi babo it afi yebekase eti afi yebekase emra ne ye boni ana Dabi da etimi nya boni da nemom sanya mra ne ntia nyantro wo mransam dum sam obeka chawo anka mini boni anko ni pebie ni boni da se mra na nka se mra ne yantro mu se emu ni mra dia anka unyansa ni mani bre unyansa te se mo ni mra dia nti nyansa na tapo yes nyansa wo that the word of God hallelujah amen ayenkwase nyansa yes nyansa empty obadi nyankopon wo yamabo amen hallelujah amen how so obi nyansa chance wo mbro no one say and so bosi obi so ni nyansa no otu nyansa otu no fo so nyansa dai sorry janu no nyusu ni nyansa no ye chance so nya no oyo no wo so ma na futuo just na drink chen say oba bronsa and a woman ni nyansa say ye mronsa yes wo so am anim ken wanyimi enwo ngbon fa san kan amen wo mi adwiri ni amen and the bible be kasama cha wo adwenya sharp yes jimie ni adoso dodo adoso papa before ya bakrom the dodo bible na kasa cha yes mesi Kronkron Botaye wa hunu na wu a mo ba ye mobo wa mo kasa mo hwem ye papa bible kasa ma cha ensi ye o se san kanche o se e woni mrade a ka woni mesi unyansa nim ade fa ni bro wote ampa wo kasa asem ne no wa betintina wo hunu se wo hunu papa ne bone mate takwala so a onim papa ne ye ma ne tete yes kola so man tete ye adina kola kete oda ye oria no okay wan fon tete mu a oria ho aponche bia no ayedai obeso skata tiri ma me ne tumirika no aba beje nkoko bi na ponche bi na fininza obekom kra no de be ye du a hye nanum ni ma me force de nsa hye nanum a oya wa yi a 3 akra na mere 7 nyansa de ne nyansa chane so ni mponche bi ntitiye nya de ma no titiye bi so free baby yes etitia ye se ye jan sa kwara keto ni nyisu ni nyansa obeto jem obeto jem yes obeto jem na munyai na musu nyansa papa yes Kronkron Botaye ampa bisi aniwa obi anu obeka jesu ni bone da yabi amukasa hallelujah amen obadi nyankopon ma yase obeka jesu babu wei Ghana na panyimfo hansa babu ya dai oboa bisa won kwashe mesima ba ehun teachers achira bisa so nana ofri fa tama Ghana ba 480 na bisa kwashe say ye nana mu free na ba ko check background ko kana nanu we mu nana na wa Ghana kana nanu mu am free ba bi om ba no he am free ba they know the scroll before they come here yes yes sanity what mean scroll no eti ye komani Bible no and eba to Ghana so woni mu a ye cha wona na mu nsu nyansa Johnny Kasa. Ate. Om free baby bi si kwa check background. Kwa check. Wo ya na o kana nanu mu na be sunsun bosu mo hanu. Check say no mu free ba ya. Yes. Kwa
Kotia Amanzima group that mean for Babu Poncho. Kotia Amanzima no. What Bajake? What your show? Yes. KJ Israel. Yes. Keba Ethiopia. What your what you say? I say what Bajake? What Bajake? What your show? Yes. What Bajake? Ejake. What your show? What Bajake? Ejake. What your show? KJ Israel, Keba Ethiopia, Keba Sudan. Hey, Ethiopia, Keba Sudan. I made them yatum. And one no. Yato. Umpo yato. Tinasa amani ba question say. Oh yes. You free her baby. History no. You free baby nearby. No one day will come and preach. No matter who ni mo boss. Oh kana na mo. Ya komba ni babu we na beto Ghana. Na tamana na nan fi baby on ba na exclude. Yes. Udima be catch out tam ben ya combine Greek as a friend Tabiblia. Yes. It means the books. They were combined. It combined. It will cast in and no munim a Jaman, so what you may yet, Kronkron, free baby. Yes. Free baby, but no one entity be free baby. Check your background. Check your background. Yes. Amen. Miyamao. Debio. Amen. Mahala too. Yes. Samrana nkase. Amuni mnadia. Enye ya komba ne feuna na bete. Yeah. They know already. Onim. Bible ni kasa chiro. Me si twakonko Botaye. Owo me se twakonko no. Omo komba ni bibi si wom. But no nche se. Elo kaye nye baka. Yeah. Na nye wo a wo condemn na bete. Debi. Wa wo nyintum de jatu ba bia. Se so kan wasem bra. Se so kan wasem. So for who did you collection? I did sika dear finger for Jerry. Said you obey one year. Before to actually bola. Yeah. Body and funny count. Woman won't tear some yasas. Amen. Or body and funny count. Amen. No be beer or be diagling. Harry be a really one. Miss somebody was one man in church. We were Pedium. Among Kronkron really Pedium. Then depending on the say. Yes. Or in your poetry. Amen. Kronkron Botaye. Kronkron Botaye. So answer yes. Kronkron Botaye and send the wogu. Jeremiah 8. Okay, Jeremiah chapter. What's your wood? Yansa better with the Bible. Jeremiah 8:9. Was it Jeremiah 8:9 because and Yansa for anybody was it for anybody Yansa for and Yansa for when you or when you what about him? Now what you want? And Yansa for bewu any bewu and Yansa for any bewu. Now that was bad ye besi from. Oba de esra was na asase ajeso obebo binim nipa bebo birim na wache won owuo da owuo be man ketenkete asom na owuo sunsun be gina wo so obebo birim oh yes na da no oba de be som se kebo ne sa som se ten osi da no obebo birim yes na achew no achew hwe erade se na wapo erade asem na nyansa be pa na wo na me tro Bible Debi won se nyansa de bata de ho Eradi asem yes and I also wo nyansa na pu Nyankopon asem a no se eradi asem ne wo pu na nyansa ben wo ana wo Jene kasa eradi asem be se wo nyan wo twa konkon dan ne Botaye the bia anyima wo gya wo se wonim nyina no what if free truck kunum and I guide you and you nyansa na anim wo ba na kan ni one tia kan wonim hwe the be hallelujah amen ba di man tia se amen o mi adwene nim amen etitiaye Bible be kasa ma kira wo Proverbs chapter 9 verses 10 verse 10 the Bible say we dey say no apoi what see awurade say no apoi na nyansa be na awo enu o ka che wo se den nyansa mfiti ase enu onyamesuro the fear of God is the beginning of wisdom. Amen. Amen. Tie Bible kasama cha ase Bible kanimu do. We are brand when him na also. Nani wa dom le. Nani nkwaje da. Nyansa mfiti ase ni den. Onyamesuro. Yes. We dey quotation me Romans chapter 15. Okay. Yanko. That's 4. Romans chapter 15 4 for English you come on. Okay. Romans 15:4. But in English, verse number 4. What's it? Bibi biara watchra to word. What's it? Bibi ayedai. Watchra to word. Bibi biara ayedai. Watchra to word. Yachra to word. Watchra ma yen. Yachra ma yen said yen. Nchirachire. Yachra ma said yen. Nchirachire. Nchirachire. Tie fa bu aseto. Hallelujah. Amen. Eti bibi biara yachra ma yen biara no.
Wait. Oh. I did. I try my. I try my said. Wow. Say yen fabuasito. So what would hear me no? Fabuasito. Any children munsam. Any Debbie. Graphic munsam. Children munsam. Debbie. Graphic munsam. Children munsam. Children munsam. Any na wretched church unyani da so. Any na wretched church so. Na infanye da so. Tie Bible no munsam. Yes. Can you see Romans 15 verse 4. For everything that was written in the past was written to teach us so that through the endurance. Hallelujah. Amen. Yes. Bible customer. Yes. Wait, am I in church? When you church and you Sawadia, and more chrono, when the more being so be a bonnet. Ati, yeah. When the more being so be a bonnet, yes. When the me who need papa, yes, and the me who need pabone. Ah, John Cassa. When the me who need to say, Unim Choco Butaya. Ah, oh, you answer the woo. When the go get Choco Butaya for everything that was written. And where we do? Oh, now, Onim, Yenyame, one soon, ye. Oh, Yenyamia. Ye besu no dada. Missy wana wo ni mi ye nyame yawe. Wan soon no ye ni ye nyame ah. Ye besu no dada. Uni ayama nkrofo. As a son nkrofo. What? To say when you be slave, I'm more be so asset to be so free. You know I done boy be. What? Uni di ayama nkrofo bi a. Don't know. Ukrayi bibia man aye bibia man na bonia ye na aye den oye wonu TV no aye bibia man aye bonia pa bonia ye oye bonia ye papa obewu akoto yes so mu keka sansa mu bewu akoto yes unim Kronkron Botaye na so unim nyansa de a na unim nyansa ko awo wati so unim nyansa ba me ka kiro obeka we the book of James akiro nyansa ne ye mienu o ya wasase so nyansa ane ye wo suru nyansa emu de won na ade ye James 3 verse 13 no kure nyansa o se no kure nyansa mumu hwan no ye nyansafo mumu hwan no ye nyansafo ene no difo hwan no ye nyansafo no anim difo mo fa abrabro pa fa de ba de abrabro pa enche ne nyuma na fa chi wu nyuma e wo ojoa nyansa wom nyansa ye den na ye ka nyansa wom is talking about the creator o kasa obia kasa se obia wonim die obo soro bo den asase men kasa te se die obia wonim se obi na ba owo o ti Bible na say yes men kasa te se die wonim die obo owo kasa se obia wonim Nyankopon yes ti Bible na se mu in time money na sa be o kita ni time mansotwe ukita mansotwe wakuma mu a ene mu ho ene no men wa ho mundi atro beni atro ba na sa de mundi atro dia de tia no kura no 15 uti atro tia creator no tie Bible verse 15 sanyansen was nyansa no a wodidi nkwasi asam emfiri so nyansa na de kasa tia creator no emfiri so nyansa na de condemn Bible no emfiri so every fam ayokra ene ahombone de ti Satan na wura wu yes and now person will destroy the word of God yes hey nyansa free so ne de di kan say ehote e wasumdue e wojo e kasama creator e wasomre mobrohunu abapa ye sa nyansa ne ma enye chinie nyansa papa na nyedan enye chinye enye nyaatwo wosuru nyansa ne enye chinye enye nyaatwom gutene aba e wasumdue mu na sase so nyansa de hallelujah amen yankobro yankopa ma yankasa ntia Nyankopon yenyimi yes enye Obadi ya wehu ya mabo Bible kasima chiraw mesi na ye ne uka chiro Kronkron Botaye ye mo Botaye no e gadi nipa o kan Psalm 119 verses number 20 read the Bible Psalm 119 yanko Psalm 119 me part of verse 9 was adien Psalm 119 yes verse number 9 adien abrantie adibetene kwan was adien abrantie adibetene kwan abrantie adibetene kwan